Kumana na kwongerereka gwa thoko ya thamaki guothe bururi-ini, Kaunti ya Naikuru ni yambiriirie gwetha mugunda wa eka 2 barabara-ini nene ya Naivasha guthie Naikuru, muoroto ari gwaka thoko nene ya wendia wa thamaki. You are sitting on a gold mine. Tunaelewa? Kwa sababu sasa katika blue economy tunasema kuna zile industries ambazo tunaweza anzisha kutumia mambo ya maji na mambo ya fish, isn't it? So tutaambia watu wetu wa trade wakuje waongee na kina mama, tuwasaidie, you see how you can package that cod liver oil, tuipatie jina na pia tuuze pia katika hoteli zetu huko. Thoko ino irongoreirie kuhurana na turia nime turia twendagia thamaki itari nginyaniru ikiro, o hamwe na kuguna atwarithia a ngari aria makoragwo makihuthira barabara ino. Akiaria mwako-ini uria urathie na mbere wa kiganda gia kwongerera ikiro cia thamaki hugururi-ini cia iria ria Naivasha, Gavana Kinyanjui augite kiganda giki ni gikuhumura arimi na endia a thamaki barabara-ini aria mathiaga hathara kuona thamaki ni ithukaga na ihenya. Wanashika samaki kwa barabara hivi, na hiyo samaki kishiko iko kwa barafu inakaa few hours inaharibika. Pia kama county tunanunua eka karibu 2 hapo, ili wale ambao wanatoka Eldoret na Kisumu wanaenda Nairobi wanasimama hapo, iko parking mzuri, anaenda nakula samaki, na akienda Nairobi anapelekea bibi samaki. Mubango uyu ukite ihinda inini tu thutha wa honge cia urimi cia kaunti unyitaniri-ini na thirikari nene kuheana kimanjika gia ciringi bilioni 14.9 itanya riri kururumura urimi uyu kaunti-ini 12. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Mwarari.